kai da pastor li hol ga dedicate ga sa isi tangkul varesi revana khamong musomi salalo khamong somi ji dai ka chem nawa kana sambang nan otpam ji nawi naw mi li nawi naw ngala vuli lo palak magu thum rai na na phaija ba nom da lo huye le ga church li ba revana khamong somi da revana somi di iwi naw li otpam mi revana khamong somi lakla ka thai ka cham naw big na sampang ran steam ga dong ji na ka chip khup phui le ga nawi otpam na sa sa pawi da development ni project ka dong ji quality ot ma mi le na ka chung ga nawi khunuk li phaija cha bai khwe le ga sim bangalo sem ga la ga revana khamong somi de sem ga kani yaw go hom le so khami mi lu dedicate chagi revana khamong mo somi samar kho itu mai naw ra ka chung ga daily li mumbai li otsa dak le revana khamong somi le ga sa ot pam ma chung samar kho nawi naw gai kho ka chi da ot sa do na ma thai sa ka thai lo bartender le jang kho mi bing li cham hai khami ji nawi naw ngala wi naw mi ra ot kho la ka chi wi tai si revana khamong somi da i wi naw li ot pam sabang sa kai da regular sa kai tai speed le dai nawi naw ngala wi kai kho athum na ma ka thai mer naw bi wi phasa masa sa ka bi ji awi ot pam kho revana khamong so khami ot pam ji chi ka maning marau mu kho ka chung ga ma ngai mane makhamashunga fraud illegal nei ga ji company li ot sa la ga tang khul law itum na ma phring wa khar paisa earn sa ga khui church li la paisa ka chung ji ho gung lai kho revana khamong so khami di ma hang lo jonana